That's the truck.
Faint o cool oedd yr intro music newydd na. Chill vibes. Helo, os dwi'n gwneud gotcha fi. Impromptu Overwatch stream arall. Obviously. Croeso i'r stream. Hwn fydd y stream ola Overwatch 1 ar y Twitch stream yma. Gaddo. Give me your carbon, bitch. Cos mae'n mynd yr odd i mouth. Oherwydd Overwatch 2 yn dod. So. Heddiw, ar y Kit Kat cam, dwi'n mynd efo original. Original Kit Kat heddiw. Dwi'n mynd fancy. Just original best. So. Dwi wedi bod yn trio gwahanol math o Kit Kats. Ond weithiau ti'n gael nôl i the roots. It's just. Dwi'n lycio'r rapper yma chweith da. Basic Kit Kat. Hashtag my break. Undeniable. Kit Kat. That's just a Kit Kat. Dwi'n mynd i gadw hwnna. Wash it down with some Yorkshire tea gold. A dwi wedi cael banana. Ideal. Dwi dyn Overwatch di stream a os di rhywun actually'n gwatcha fi heno, cael chat, na i newid o. Gynna fi trombone champion. Dwi'n mynd erbyn chwarae hwnna nes ymlaen. Neu just neud y thing na dwi'n cael neud yn y Sadwrn, just agor edge. Just a spit of crap. Okay, let's get some. Let's get a loot box. Amser perffaith i fi ta. Oh. Wow! 30 seconds. Oh, shit. Score 1-0. A moment to enjoy some peace and quiet. Probably just a moment, though. You should be at round. Capture the objective. You are advised to
you back out there. I'm with you. Nu moet ze een bollocks. So. I will prove myself. Ja, doen we hem hier. Ja. Boom. I'm under attack. That should be better. My barrier can't take much more. I'll lead the way. More bets this not. Teamwork for special attack. I'm on fire. Moet ik op hem een. You feel better soon. Hem er geen push-shot. Hem er geen push-shot. Kanaal. Doe me dat erachter. Doe me dat erachter. Dan had ze weer. Let's get you healed up. I'll take care of you. Hem er geen meer aan pushen. Zo is het weer. Go yesterday. Easy win. Play of the game. Gewoon één, ja. It's gonna be a roll in it one. Paul Privat. Oh. Iedereen erin zijn maar wel het zo. Okay. Okay. Hon. Overal. Oh. Dama. Oh. Pam die fucking camera met mijn kooi fucking settings. Maar right. The pal, select your hero, attack. Nee.
Mobility increased. O, hwnnw wastad yn map anodd I fi. Five, four, three, two, one. Round one. Capture the objective. Mobility increased. This will heal you. The objective is Join me if you will. Shit. Shit. There is still more to my tale. Nah. Don't worry, my friends. I am your shield. Adjusting angle of attack. Oh, shit, mother. There's still fight in me yet. Sigma present. Time to pivot. Hey, dit zit er jou. Hammer time. Trademark. Dwi'n falch fod top quality Overwatch play fi di perswadio chdi tan ysgrifio. Diolch yn fawr iawn. Have my thanks. Gymru hynna, na gymru hynna. Wythio ti cadw'n iawn, dyd ti? O'n iawn chwarae rhywbeth arall, heddiw. Ond, ddim yn gwybod faint o bobl sy'n gwatcha fi, a... Got it. Oh yeah. Precision German engine. I feel like a new man. Chicken nuggets a sglodion. Homemade ars a take away. Wedyn dyna win's a win, though. We've got chicken nuggets. Ages.
No! No! Score Well, efo ffôn ideal. 2-1. Changing position. Ydy chicken tendies a chicken nuggets yr un peth? Ta di tendies fatha strips o breast? Dwi roed i bod yn siŵr iawn am perthynas chicken tendies a chicken nuggets. Who kill Bastion? Round 2. Capture the objective. O, dwi wedi go hynny. This ain't good, this ain't good. Bastard! Cwestiwn dwi'n siarad it aml o ffrindiau fi ydy os i cael ond bita un anifal am rest o dy fywyd. Oh my god, Emrys! Os i cael bita un anifal am rest o dy fywyd, pa anifal sy'ch chi'n bita? A i fi, chicken. Chicken ydi o. A mochyn, close second. Yeah, but... Bastard! So gael dewis un anifal I fita am weddill y fywyd. Pa anifal, as in. Ech chi fel amdano holl cuts ar anifal na. I fi, chicken dio. It's a very boring choice. On the objective. Rally to my position. Yeah, beef. Dwi'n mynd gwadu illa beef di'r neisia, as in steak-wise, neu beth fel that, o. Ond, yeah, beef bob diwrnod. Na. Ond, so pork yn good decision, actually. Gynna chdi pork chops, gynna chdi bacon. Play of the game. Chdi bod math a... Mae'r bacwn ar gyfer mochyn yn compelling, actually. Dwi'n meddwl. Ta mochyn yn fysa fo da. Ond lle ddim rili rei porc efo Indian curries na. So mae Indian curry, mae'r cuisine Indian ddim mynd trwy ffynas wedyn. A... KFC. It has to be chicken. I fi, lle da. Traveling to Mumbani. Mumbani. Prepare your defenses. Select your hero.
defences dwi eisiau dwe. Fysa, ie. Your safety is my primary concern. Primary concern. Dwi'n lycio map yma. Well, I must never worry about my safety from the brave agents of Phoenix. Attackers incoming in 30 seconds. It is time to act. For optimal chance of survival, stay in range of my barriers. You won't be disappointed. Hello there. Hello there. Mace to the face. Please move behind the barrier. 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Defend objective A. Fortifying defenses. Your safety, please move behind the barrier. For your own safety, get behind the barrier. Don't move. You are advised to move behind the barrier. Please move behind enemy turrets neutralized. Bastard! Na, so... Chicken, 1. Mochyn, close second. Archiving combat data. I beef di tydyn wedyn. Ond, problem byw chdi, just beefs gyda chdi, ia. Dim ond versatile meat, yndi. Delicious meat. This will be your shield. Stop right there. For your safety, please move behind the barrier. Stay there. The authorities will let you see. Enemy turret neutralized. For your own safety, get behind the barrier. Surrender to my will. It's to be expected. You are advised to move behind my barrier. I've sighted the enemy. I recommend moving behind my barrier. That melody! See through the darkness. Escape gravity! I'm not. Cease your resistance. Please move behind the barrier. Halt! This will heal you. Bastard! Kan overwhelm, Triple. Objective lost. Installing updates. Stop the payload. Don't move. You are advised to move behind my back. Stop. Holding position. Enemy turrets ahead.
behind the barrier. Halt! Are you in this enemy turret neutralized? Stop right there. Routing navigation systems to defense. The payload has reached station. Error detected. Barrier activated. Mm. 4th of October mae'r newid allan. Ar y PC yn y pre-download yn barod. Restart initialized. O weird though, cos dim fatha ma'n gwir. Dim fatha ma'n gwir, You are advised to cease your resistance. Sequel. Cos mae bob dim yn cario drosodd. Saving record for future analysis. Stop right there. Mynd mae hyn yn cael push. Defense mode activated. For your safety, please move behind the barrier. Dwi'n gwybod yn y tôn, iawn. Vital signs negative. You aren't getting away. Basta! Yndi, mae y holl thing amdan pan mae'n dod allan yn weird. I still have a job to do. Dwi'n cymryd fyddai methu chwarae fo ar y dymowth, cos fydd o just yn... Fydd y servers just yn... I recommend moving behind the barrier. Heroes never die. Don't move. Are you in distress? Not so fast. Barrier activated. I recommend moving behind my barrier. Stop. Cease your resistance. Rocket barrage incoming. Ah! Ie, dwi'n meddwl fydd yr wsos gynta. Fydd yna rhywbeth yn wrong. Fydd yna rhywbeth Blizzard, ie. Fydd yna rhywbeth yn mynd yn wrong. So, dwi'n... Dwi'n troi chwarae ar y dymowth, ond dwi'n yn asumio fydd dymowth yn shitshow de. 60 seconds remaining. Stop.
behind the barrier. Wow, we're not good. Victory. GG, we're not. Play of the game. Ond ie, dwi'n edrych ymlaen, ond dwi'n gwybod fydd yn clusterfuck. Fydd o just yn. Mae game mowr fel hyn dod allan. Bydd o just yn, di. So... Dwi eisiau streamer games gwahanol fi. Dwi'n gwybod na just hwn dwi wedi bod yn streamer ddiweddar, ond dwi eisiau... Dwi eisiau streamer pethau gwahanol hefyd. Mae gynnu fi stwff ar y list. Mae Dolbadar a fi yn mynd i streamio game nos Wener. Dwi'n meddwl Owain yn mynd i joinio ni hefyd. Cwrs o rhywun joinio ni. Haka Plus dyn o'r game. A dating sim efo alpacas, dio. So mae cariad chdi, neu mae cariadan chdi, dwi'n meddwl? Yn troi fewn i alpacas a ti'n deitio nhw. Ar ôl y gem yma, na i chwarae trailer. Dating sim efo alpacas, ia. Neu mae yna anime girls and ladies yn troi fewn i alpacas a ti'n deitio nhw fath nhw'n ti'n human, dwi'n meddwl. Ti'n anime human. A ti'n deitio anime ladies yn troi fewn i alpacas. Beth sy'n handi fyd os ydy ddim full screen mode yn efo. Prepare to attack. Os ydy ddim full screen mode yn efo. So mae fatha, gyda fi 1440p screen rwan. A mae literally just yn gwneud bit bach yn canol. So... Mae'n ar ôl y game yma, na i ddangos trailer i chdi. Mae werth i weld. Mae'n dwi wedi prynu fo, oedd gostio $6.99 i fi. Prove myself. Ond, nes i werthu gun off Team Fortress 2 I'll enjoy the quiet while wrth dwytha. O gynna fi, apparent oedd gynna fi gun oedd o werth pres yn y Steam Marketplace. Attack So ges i 7.49 am hwnna. So dwi'n fatha 45 pence i fyny. Dwi 45 pence in the plus. A mae gen i fi dating sim alpacas. So... siarad yn beth yn y fan ali. 5, Dwi'n yn agor. 3, 2, 1. Attack commencing. Escort the payload. I'm taking damage. Oh my god, oedd rhywun yn cyd yna. O, i ddweud. Ready for more. Jag fixar dig. Du mår bättre snart. Dwi pwysio. Get behind me. I'm under fire. I got you. That should be better. Shield holding. So that was all me. That was all me, fanna. Enemy turret ahead. Even if I say so myself. Payload moving. Efo holl thing budgets na de, budget cap de,
Sa'n disgres os y Max ddim yn... Os y Max ddim yn ennill. Sa'n disgres os fysa Max ddim yn ennill bob car efo... Bob ras efo cars sy'n costio millions of pounds mwy. Do. Feeling better? Protect the payload. Ia, fydd... Dwi'n diddorol i weld os... Os di o'n 1-2 Perez ar ffrynt, de. Ydy... Ydy Red Bull yn mynd i... Fforsio... Shit, dwi isio help. I've got you covered. Okay, it's your lower. That's how you do it. Stad! Ie, dwi'n gwybod pwy sydd wedi gwario fatha 50 pence drosodd a pwy sydd wedi gwario fatha 50 million drosodd. Yn un o'r ddau, yndi. So'n absolutely... So'n chwalu brand Aston Martin os dyn nhw wedi cheatio'n gwario gormod a ma'n dal fy shitbox. So'n really, mwyn i Aston Martin, ti'n ma'n nhw agan i ddyn siŵr na Red Bull oedd yr massive fuck-ups, de. Enemy turret ahead. The payload stopped. Is something broken? Get behind me. Taking my medicine. I'm getting good at enemy turret destroyed. Rally to me! My barrier's about to go. Bastard! So man. Ond ie, mae ffynnu o, cos mae Christian Horner dwi'n mythu siarad shit, cos apparently oedd o'n really blin efo'r rest o'r teams, oedd. Dda, bullshit merchant Horner, oedd dda. O'r thing fod i siarad shit, ond dwi'n mythu fan ydy. Dwi'n mythu deud byd cheeky wan, cos fo sy'n y fucking... Fo sy'n y crosshairs e, fo sy'n... So... Dwi'n edrych ymlaen i weld sy'n mynd o'n... Ti'n dweud na bai... Shit. Take it in. My barrier's down. So got some meat. So fy'n diddorol i weld sy'n mynd o'n... Fydd o'n diddorol i weld sy'n na bai Total Wolf ydi o. Fydd o'n diddorol i weld sy'n na bai Total Wolf ydi'r ffait fel Red Bull di gorwario. Cos ti'n gwybod hynna ydy'r beth mae Christian Horner yn mynd i ddeud. Mae'n mynd i siarad Mali Cachage di wylltio Total Wolf. Back in the fight. Apparently mae Ferrari a Mercedes yn siarad efo'i gilydd yndi. So dim just Mercedes thing dy hyn. Mae o'n Ferrari a Mercedes yndi. Sorry, Papa. Let me patch that up. I've got you covered. That should be better. More better is not. Ie, mae di... Cos fatha... Ti'n gwybod yn iawn, os fysa fo'n... Careful. Os fysa fo'n other way around, fysa Christian Horner yn ripio'r teams eraill for shit. Jag fixar dig. Shield holding. Under your back. The payload is my
A beth oedd Toto Wolff yn dweud e. Oedd o gyda gwneud 40 o bobl yn redundant oherwydd y cost cap. So os di pobl gallu just troi rownd a just ddim dilyn y rheola o fo gyda sac i 40 o bobl. Mae hynna'n fucked up, yndi? Feeling better? So, mae Red Bull angen neud y thing na maen nhw'n awful yn neud, just bod yn distaw. Dwi'n mynd dall mae Red Bull a Red Bull fans yn meddwl gan nhw toed i sefyll ar. I'm overloading! Ond to this is only because Liberty Media and the new F1 a falle. Dwi'n ti'n gwybod atgoffa bobl sy'n ond i watchad F1 am hanner awr ydy. Wyt ti'n cofio Crashgate? Literally in Singapore, Crashgate. Wyt ti'n cofio fucking 2008, 2007 efo fucking efo Mercedes, efo McLaren, sorry. Ti'n fel, mae o'n... Strong, sorry. This might need a few adjustments. Ond, so ddim ffordd lle mae Red Bull na Aston Martin yn cael gyda we y hyn de. My shield's up. Byddai'n stuck. Back this up. Shield's taking damage. 60 seconds remaining. Yeah, push. My barrier's about to go. Start. Help me. 30 seconds Place to go, remaining. but up. Cos fatha, budget sbwyn dwi'n dweud e. Sy'n sens rhaid bach, cos... So, Get out of my way or I'll run you over. o rhaid i Mercedes ddim develop y car blwyddyn dwytha mwyn gallu develop y car yma. Oce, mae car blwyddyn yma Mercedes bach yn shitbox. Ond, os di Red Bull jyst i rheola hynna'n, mae wedi golygu mwyn nhw'n gallu just fatha... So ddim ffordd allu di spinio hwn i Red Bull dod allan hwnnw fan iawn. A hynna pan mae cysgu hwnnw dwi'n meddwl yn really agitated dwi'n cos Of the game. ti'n methu, os am ddim ffordd i spinio fan agos. Os mae budget cap o fanna a ti di gwario hynna ti'n, beth da? Ti di torri'n rola do? So'n ffordd arall o gwmpas yn agos. Dwi'n enjoy it. Fel rwy'n ti ddim yn lyco Red Bull, oes, it's a gleefulness yn y fi yn y ffaith yn nhw sy'n cael copsan y hyn. Ond, so mae'n wir i unrhyw tîm. Mae'n sa Ferrari yn y shitstorm yma hyn, de, yn cael, neu Mercedes. Ti'n rili mwys o cysgu Horner yn fatha, na, byddwch yn distaw, dwi ddim yn mynd i talu gasolin ar y tân yma, just gad i FA neud o. Ei hec fyddo, so fel 100,000 gwaith, bo a Marco. Entering. Kings prepare to attack.
Hynna sy'n cael fi fatha'n cysyn hwnnw, fatha, yn amlwg sgan fo ddim spin yn efo. Ond dwi just guaranteed, y bydd rwan a diwedd y weekend, fydd Cysyn Honor di wneud rhyw comment am Total Wolf. Mae di wneud yn barod yn meddwl do. I'm a one-man apocalypse. Well, it's high noon somewhere in the world. Attack commences in 30 seconds. Eye on you. You're a chancer. Ond gael nhw ddim... Ma... Ti di gweld y clip Gasly na'n siarad am nhw'n aeroplan efo Max, yn dweud, oedd o'n teimlo oedd aeroplan yn cael crash, oedd yn sylweddoli fod Max Verstappen na, os a Red Bull byth yn sacrifice Max Verstappen. Ti di gweld y clip yna? Pam ti... Come on, maen nhw gyd yn pinio na fi. O, mae yna clip there lle mae Tsunoda Gasly ar y radio interview yma. Lle mae nhw'n siarad am... So weithio mae Red Bull yn neud YouTube videos yndi? O'r drivers yn neud stwff gwirion yndi? A mae Gasly'n dweud bod Tsunoda fo Max Verstappen a Perez fewn fatha rhyw seaplane ma oedd yn neud flips upside down y falle. A oedd o fatha apparently di Gasly ddim yn licio aeroplanes di roed wedi. A fo Tsunoda'n cachu breaks. A wedyn nath o twigio wedyn, o na, ddim rhaid ni boeni cos mae Max Verstappen yma a fysa Red Bull byth yn sacrificio fo a gyfer stunts fel la. O'ch chi wedi dweud oedd o'n neud efo bach o fatha... So... Ond, fuck, dwi'n gweithio... Dwi'n plot armor, ie. Ar ôl y gêm yma, tra ffeindio holl clips o dwi eisiau dangos i chdi. Ond, ie, ond wrth yn Cysyn Honor na dal, dwi'n fatha... Os di rhywun angen comeuppance fo, Tory fucking fan. Mae Ginger Spice yn fucking mate, efo fucking... O'n i'n mynd dall fod mae Ginger Spice yn met efo fucking... Be di, na Dean Doris. Find their weakness and claim the objective.
Much obliged. Not ready. Ti'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd? Mae'n mynd i cael ei... Os nhw'n cael massive penalisio, o'n nhw jyst yn mynd i... O'n nhw jyst yn mynd i troi rownd a... Reid, fatha... Baseless accusation fod Ferrari a Mercedes yn neud yr un peth. Stad. Stad. Ond, fatha, dwi'n gwybod dwi'n yn basio lot o Red Bull o fama. Dwi'n gobeithio fod... Dwi'n gobeithio bod Aston Martin hefyd yn cael ei penalisio, ie. Really, ddil fi unibio. Pwy bynnag sy'n cael ei ddal yn gwario, penalisio nhw on track. Wel, dwi'n meddwl mynd yn ôl i Spygate. Ddyle fod yr un punishment y gath McLaren yn Spygate.
penalisio'r tîm ond dim y dreifer. So... So neb yn... So mae Max dal yn champion, ond so neb yn ennill y constructors. Ti ddim yn reid... O, dim Red Bull yn ennill y constructors yn yw'n oce. Unyw'n oce, so... Ia. Dwi'n meddwl ddylia Max cadw championship fo, ond ddylia... standing Red Bull gael sticio off da. Team kill. 30 seconds remaining. Os ydych chi'n tynnu'r championship allan o'r dreifar, ti'n mynd i o'n i ffoc y clusterfuck wedyn. A, ton. Start! Defeat. Oh my god, yeah. And... Yeah. Play of the game. Bob, do something. Os na lle i ffeindio... Ei, dagos iawn. Da ni'n cael bach o F1 conspiracy talk. Sgynny fi tinfoil hat? Nagos. Ti'n dweud ta? Dwi'n cael ffeindio tinfoil hat i fi fy'n. Okay, so... Sut iffa dwi'n mynd i ffeindio'r... Sut dwi'n mynd i ffeindio'r... Gasly... O, Jyd. Oedd o fama, dwa? Let's have a look. Let's have a look. Dwi wedi gameplay yma. Okay. Actually, sgynna fi fel y mynd i ddeth. Dwi eisiau ddod y lle hyn. Well hwn yn... Oh, JPEG. Where's my tinfoil hat? PNG. Free download. Wyt ti'n eta? O, ti ffim di ennill. Os da ni'n di siarad am F1 yn iawn, rwan, rhaid ni'n neud yn iawn. So... Image... O, ti'n neud? Be di hwnna? Wyt ti'n neud? Dal efo fi? Et. Download.
chwarae o... Na. Et. Okay, tinfoil. Ond dwi isio cael gwared o'r llais. Y llais fi weird one day. Llais fi weird? Na di. Okay, llais fi ddim weird. Iawn, tinfoil ahead. Let's have a look. Let's go. So. Dwi eisiau chwilio amdano y clip specific ma. Dwi wedi gaddo i. Ta like fo ar Instagram nes i. So very appropriate so yn Instagram sa. Sut dwi'n gallu gweld be dwi wedi licio. Dim hwnna dwi isio. Sut dwi'n... Okay. Instagram. Dwi'n meddwl Instagram oedd o. Sut dwi'n... Your activity. Likes. Na, di, dyma fanna chwaith. O, ella TikTok oedd o. Gwyol gynta, gwyol stef yma. Gasly Max C. Ond ta. Mae yma rola. Na, dim hwnna ddo. Ond ella. Na, dim hwnna dio. O, rai fi ffidio. Rai nuts as yma ffidio fan. TikTok, lle. TikTok. TikTok ydy'r last one. Na, dim sy'n na. So dwi'n licio liked things fi ar TikTok. Na, dim hwnna dwi'n sio. Watch history. Sut dwi wedi gwasio gymaint o TikToks hyn? Anyway. O, dwi'n ta ffindio fo. Dwi'n boeth hwn. Boeth o'ch amdan hwn. Tew, no. Plan. I got on the plan. O, hwn, oce. Dwi'n iawn am sain.
Dyma clip. Dyma clip. O, mae hyn yn mynd i fi'n fucking nuts. Dwi'n mycio WTF 1. Mae yna fideo. Mae yna fideo. Pam sy'n neb efo link? Na, mae yna stories. Mae yna mewn... Sbio? So I just Google hwnna i gyd. Na. Na. Mae yna. Mae yna. Mae Formula Dank na di. Ie ta. O, na dim Formula Dank, dwi'n siarad, just Formula 1. That one. Gaz plane, precisely plane. What? Pa dwi'n mwyn cael searcho? O, dwi'n mynd yn... Gasly. Pam sy'n clip yna fo? Pam dwi'n mynd dangos clip yna fo? O, dag! Diolch yn fawr iawn. Dwi'n mynd i chwarae amser fi o'n ffindio fo. Bye.
Mae fama, iawn. Radio Max. Twitch. Okay, Twitch. TikTok. Pierre Gasly. Yo, getting there. Gasly plane. Anyway, mae'n wir. Hyn nath o ddeud. Gasly laughed. I mean, we felt safe because Max was there. So we know they can't fuck up if Max is in the plane. You know, though. Okay. Iawn, be o'n i eisiau dangos? O! Plus. Hwn, so dwi'n meddwl bod Owain wedi gweld yn barod, ond hwn ydy'r stream nos Wener nesa. Oh, some sign. Dwi'n meddwl, fi cael tin foil hat yn permanent stain fydd. So, hwnna fyddai'n streamio nos Wener nesa. Oh. Wait! Did you download great? Na ddo. Dyma Twitter eisiau gael o. Twitter eisiau da? Tweet da? Pan dwi'n tweet da? Likes fi. Na. Anyway, oce. Be ddyn siarad am cyn hynna? Gasly di cael fi
Så fath mwy amdan yr... Hynna'n bad form, de. Bad form, hynna. Paidwch â darllen hwnna. Nothing to see here. Yes. These are defamatory statements and absolutely unacceptable. Dyma dweud fod yn wrong, chwaith, ydy? Dyma dweud fod yn wrong, na di? Dyma dweud fod yn wrong, na di? Iawn. Dwi'n wedi cael gwared o'r... Thing llais, cos dwi'n hofio off weithiau. Filters. Gerid. Remove. Yes. Bydw i'n cael crazy thing, wan. Iawn, gem. Let's have... Dwi'n eisiau P. Actually, dwi'n cael P gynta. P wedyn mwy o high quality Overwatch. Tra da ni'n basio Red Bull. Back in the man.
You know. Ges i'n gynnar, dwi'n cael un arall. Kit Kat. Angen caru, mae gen i backpack gwag. Ti fewn yn Overwatch? Un app. Be di backpack? Ti eisiau game Overwatch, ti ar y Overwatch, de? Oh my god, dwi'n mynd i agor hwn. Dwi'n gyrru fas i chi. Pa'n mynd i'n invite. Yay! Iawn. Right, chat Discord. Hey, you want to? Hey, Let's get some Overwatch done. heck yeah. Angen ymarfer os ni eisiau bod Yeah. gorau yn y byd. Yeah. Dwi'n meddwl mae'n hollol doable. 100%. I mean, seasoned gamers. Mae a lot o chwarae weekend dwi'n meddwl mae lot yn yr un. Yeah. Dwi'n meddwl mae lot yn trehel credit sy'n cael ei unlockio, cos mae yna thing dwi'n allan, os ti eisiau unlockio bob dim Overwatch 1 o Overwatch 2 o'r cychwyn, mae'n mynd i gostio 12 grand. Yeah. 12. Yeah. Os ti'n unlockio bob dim, de. Yeah. Oh my days, hwnna'n... Mae nhw'n automatically, os ydych chi hyn o loot boxes, mae Blizzard yn automatic yn agor ni chdi. So, yna rhyw streamer well-known efo 1,000 basta. Efo 1,200 loot boxes. Ath o logio fewn. Ath gael message dweud, we've auto-opened all your loot boxes. Oh. Bod ti ar hynny bryd, ti'n... O, no, gysio bod allan. Ti'n Zarya. Allai ddim cael pen mi rhwng Zarya gwbl. Zarya, yeah. Ti angen bod yn Oh my days! Gys i push out fanna fi, dwi'n meddwl rhywun yn... Yeah, Lucio. Yeah. Widowmaker. O ie, ti'n handi'n map agos ma. Pa ma'n... Yeah, mae Zarya yn okay, ond ti angen bod yn agos. Like, mae'r beam thing ddim yn gweithio os ti'n... Ti angen bod yn right agos, you know? Ond damage mae beam yn neud, dwi'n ma'n push yn y byd ydy. Nah, mae'n like... Mae'n just fel water gun. Ys edrych dwi'n gyfo Winston, efo weapon Winston. Dwi'n actually gwybod be'n neud efo fo. Oh my god.
Yn rownd fel 'ma. Winston, ie, rwy mewn ffeid yn ofio Winston. No! Dwi'm yn gwybod sut i bwsio ar hein. Nhw'n hunkered lawr. Oh my gosh. Sigma, mae Sigma flaen fi yn. Ie. Dwi'n mynd i chwarae Sigma chwaith. Trio. So flancio nhw efo shield bash fi chi gyd gael atacio fo, just not happening. Ie. Dwi'n teimlo fatha efo hwn, ti'n gallu dweud o fewn y munud nesa os ti tîm chdi yn mynd i ennill neu ddim hefyd. Dwi'n cael y vibes yna i tamol. Ie. Oh my god, dwi wedi bod ar sgrin bach tan wan. Sorry, ond dwi'n sylwi. Dwi wedi bod ar full cam tan wan. Efo. Sorry, Dudzy, dangos o goods o'n i. Mynd i trio Orisa. Beth yn y byd oedd Orisa gwneud? Mae gen i saethu'r barrier na. O ie. Y llall ydi mae'n reid super armor i chdi, ie? Ie. Ti'n methu symud efo'r fortify ti? Na. A wedyn ti'n gallu saethu'r pela na i droio pobl ato fo. Ie. Problem fi efo Richard ydi, dwi'n teimlo fatha na Reinhardt dwi. Ydy ti'n sylweddoli ti fatha. Ti ond efo percentage lleia o'r... Mae di pinio ni fe ma do. O, dwi'n cael... Gallu symud efo'r... O Watch ie. out, mae'n y turret, mae'n y turret. Oh shit, ble mae'r turrets rhaid? Dwi'n bod ti di chwalu un. Nice. This is all part of the learning process. Dwi'n teimlo fatha, un beth dwi'n reid da neud ydi pwysio gap i neud stwff. Dwi'n meddwl lot o bobl... Ah, there's turrets. Shield's taking damage. Mae'n un turret mewn fyna. O, dwi'n gael o. Right lan y top. Ah! O'n i'n gwybod na... Felly newid lliwia attack and defend ond dwyt. Dwi'n mynd gorfod yn glas a coch. T'w dewis unrhyw. Oh shit. Oh, jeez, are you Ooh, kidding sure, me? Yeah, Okay, Lucio. Literally, just wedi cael fy ultimate. Lucio bounce, wedi bounce fi bant o'r bon. Iawn, dwi'n mynd ffordd arall. Oh, hwnna'n infuriating. Mae Widowmaker, pam gyda chdi Widowmaker yn fama, dda? Cos di myth... Y byth ma' yeah, ti map actually gorau neud y gwaith. Mae sniper Mynd i trio. Dwi di flancio. A fi rwy'n rwy'n O, dwi di... Dwi'n ma mynd i fewn, dwi'n am just atha bod yn hassle o fama, ydyn nhw. My shield's up. Stad. Please. Reinhardt, Loosh. ni'n... That wasn't the plan. Jag hjälper dig. Pam gyda ni Widowmaker? Hollol, ti'n angen Widowmaker y map yma? Yeah, this is gone. Yeah, dwi'n gwybod fyna. And just warm up. Warm up. Dyna gyd mae yn. Dwi'n am mynd dwrs... O, dwi'n cael yn dwrsio chdi! What? Ah. Can't. What? Endorsements unavailable for friends. What? Sy'n bell yn heiddi fo.
Na, rwy'n mynd i endorse unrhyw un arall. Beth mae hwnna? Oh, it's crap! She'll have any leave as... She, Be? Oh. But she leave, she leave as friend with the group. So dwi'n eich ail joinio fi. Ta ti'n edrych, dwi'n agor loot box fi. Nice. Overwatch League live. She fucking trash. Okay, play. Quick play. Oh. Right, whatever. Oh, it's got you select on multiple roles? Dau rôl, wyt. Mae gen i 40 o priority tickets hefyd. Nice. Yeah, cos... Ble ti'n gweld nhw? So, bod ti'n mynd i... So, mae gen i fi... O, dwi'n mynd i gweld o'n. Bod ti'n dewi... So, os mae'n uffar ag yw yn DPS, i di o banner glas o dan fo, yn dweud use priority ticket, ac a top there, ti'n cael faint gynnach di. Os ydy wyt yn flexi, y pedwerydd option y flexi, ti'n cael un token, just dewis hwnna'n automatic. Rwy'n gweld. Welcome to Rialto. Prepare your defenses. Ooh. Select your hero. Mercy. Pwy'n y byd ydi Sigma? Sigma di'r un sydd mae'n gallu barriers a... Dwi'n chwarae dim yn efo. Mae'n cael ei ddewis lot, da. Roedd e'n... Rwy'n meddwl roedd Ash. Oedd un olaf. Roedd e'n cael ei adio i'r game pryd oedd fi'n chwarae Overwatch. Ie. Mae'n cofio beth y gem. Rwy'n cofio... Nath y bwy fod i fi. Ie. Roedd fi'n chwarae fe o launch lan i Ash. Ie. O'n i'n chwarae... O'n i ddim chwarae launch, 6 mis i fewn, nes i cael ar y PS4. Ie. Nes i brynu fo, pan nes i cael PC call a symud i internet call. Nes i brynu fo ar PC. Ond o'n i'n rili'n chwarae fo, sef, dwi'n fel. Ie. Mae lot o bobl yn cael ei ddweud ydy ei bario reit o flaen drws nhw. Ie. Watch out, ar top, ar top, ar top. O, cap. O'n i'n... I'm taking care of you. Diolch yn fawr. Oh my god, mae'n llad i hyn. Ich kümmere mich um dich. Your support has arrived. Oh! Mae yna bastion lan y top just wedi nuke fi. Wel, be mae Diva mae'n mynd? Sorry, Diva, dwi'n gadael chdi fynd. Cos... Dwi'n gwybod beth ti'n neud. Dwi'n gwybod be mae... Diva mae'n ti'n neud yma. Be a tîm ni? Ie. Oh, right. Ah! Pam yn i'n llad... Ti'n gwybod ti'n in a bad time pan ti'n iwsio gun mercy. Ti'n efo gyn... A clean bill of health. Oh, bloody hell. Where does it Have you mistimed our ultimate? Oh no, yes, you man. Ultimate Ursula yna'n handi pan da ni'n pinned yn rhywle. Oh, ydy yn hilo pobl arall hefyd? Yndi. Dim just healio, mae o'n reid damage boost. Oh, okay. Dwi ddim gwybod hwnna. Nice. Be dwi'n ti'n neud ydy, di reid y shield i fyny a reid y barrier just at tu ôl o. Yeah. So mae'n lle da i... Oh my... Mae nhw'n steamroll i ni, chydig bach yma man. Back yn ôl yn lle healio chdi. Oh.
Tybed, dwi'n gweld Mercy yn... Yeah. Gallai dwi am trio... Di newid i... Ym cael Anna. Stop fighting for what you believe in. O, Che, na i fod yn... Os i'n Reinhardt, na i fod yn Mercy fach deulu. Ooh, nice. I'll be watching over you. I'm taking care of you. Oh, barrier there. No. The payload Rhaid yn ôl i fe yma, dwi'n meddwl. Damage increased. Jeez, mae'r blymyn... Pan Mae mae ddim hoffi... Ah! ail support ma'n yn tra atacio nhw, da... Dwi'n mynd i... Get out of here. Healing stream engaged. Oh my god, pan mis di... Payload's moving. Where does it hurt? Bastard yn survivor rhywun. Mae Bastion yn... issue. Yeah. Ond sy'n byd ti'n rili gallu neud cos ti'n Reinhardt. Oh, jeez. Ti'n dal yn fyw? Yeah, Rin. Okay. Oh my god. Mae hwnna'n sneaky move, gan nhw. Oh, rwy eisiau mynd Bastion o'r methu. Cos dwi wedi bod yn hel lot o credits yn... Oh my god, back and all. Okay. Oh god. There you go. O ia, dim health yn mynd am fucking suicide mission yma. Oh my gosh. Neud o. Ai. Fai fe chdi. Bastard! Yn revive chdi. Here, ultimate. Starting over from the beginning. If shadow. Very sticky. Oh, wrong button. Oh god. Oh my. O na, hei. Eto sticio fe chdi wan i ni cael rhyw fath o... Let's get you back out there. Oh yeah. Healing stream engaged. Oh my gosh. Back and all. Ni cael... Heroes never die. Let me get you patched up. Ti'n ôl chydig gen i cael pwsio'r... thing yn ôl. Yeah. Oh no. Go. Again, like really irritating me. O, ti'n mynd diva tonic. Ich kümmere mich um dich. EMP activated. Oh my days. Embarrassing, Mercy'n lladd chdi. Fucking gun. Where does it hurt? Uh-oh. Heroes never die. Ich kümmere mich um dich. Push.
O, ti'n ôl, sa'ch chi di? Ti'n ôl, ia. Right dodol. Let's get you back out there. Oh, shit. Si'n hyd o'n i'n sbio fan'na. O'n i'n sbio beth ymlaen o. Mae 'na Tracer O. tu ôl ni. A clean bill of Dwi'n meddwl na Ash nhw sydd wedi troi'n tracer cos o'n i'n si cael y flank. Oh, I missed them! Oh. healing stream engaged. Hwyl fawr! Come on. Where does it hurt? Dwi'n meddwl mae gen nhw un push. Oh no, I've been hacked! Oh my gosh. No. So dod yn ôl. Ble ti? Na dwi. No, sy'n flancio. A speedy recovery. Dwi'n meddwl hwn fydd last push nhw, dwi'n meddwl, ia. Yeah. Hwn i'r bit mwyaf talk honest, weithiau. Ti'n meddwl, o, dwi wedi cael hyn, a mae'n cael fuck o overtime reit yn diwedd. Uh-oh, hacked. Oh god. Bad. Wish di. Und wo tut's jetzt? Oh, overtime. Oh! I'm taking care of you. Mae'r barrier fi mynd lawr, like, yr eiliad cyn... Oh, good win, though. Oh! Good win. O'n i really meddwl sy'n nhw'n pushio'n diwedd. Yeah. Yay. Hey, good win. Ah, mae'n cael ein dosio chdi. That's bad. No. Nerf this. Oh, leave game of school. Yes. Oh. Delta. Oh, that. Tank. Good. Found it. Good iawn. Dwi'n gwybod iawn. Oh. Mae dweud fi... Joining quickly. Q. Oh. Yes, Q is. Have you gweld stats or like previous match? O, ti'n gwybod mynd cyn career profile dwi'n meddwl, a wedyn ti'n gwybod Rwy'n bothered i gwneud o. Dwi'n mynd hawdd iawn, dwi'n mynd gwybod. Ei, Craig, chi iawn? Craig, os ti fo Overwatch machine chdi, Craig, chdi joinio ni, de? Dwi wys di, na i complimentio choice chdi. Ie, rwy'n mynd i bod yn Reinhardt. Efo diva ta. Fel arfer, os dwi'n gold Reinhardt, a dwi'n support, dwi'n instinctively mynd yn Mercy li. A vice versa. Os dwi'n gold Mercy, na i fod yn Reinhardt, de. Nice. Yeah. Greetings. Think you can keep up with me? Anna'n... Mae gennych chi Anna pan chdi chwarae Overwatch dwytha. So mae hi'n support da os ti'n gwybod chdi'n chwarae, de. Mae pob yn chwarae Anna fatha sniper, fatha Widowmaker. Dim fel ti'n gwybod chwarae mwy boring mewn ffordd, de. Hynny mae game yma wedi dysgu fi, bod yn eich di play your role, ia. Dwi wedi trio chwarae Anna, ond rwy'n ddim yn... Rwy'n methu seithi. Dwi'n joio Anna, de. Ond dwi eisiau bod yn chwarae Bridget flat out. Yeah, Bridget yn really da. Iawn, dwi'n mynd trio mynd ar y chwith, iawn ni.
Y chwith? Right, sorry, rwy'n mynd i'r dde. O ie, o'n i'n trio mynd yn... O'n i'n trio denu nhw o fanna. Hit and run, dwi'n lycan neud efo diva. Gwybod bod i pwysio. Ie. O fod i dod yn ôl. Allan o'n hyn. A mae'r... To the thruster, diva. Dwi'n dysgu hwnna'n really useful. Ie, nhw di newid e nhw, so ti'n gallu, like, literally just hedfan. So, beth sy'n ideal o hefyd, ydy... Os di... Dwi'n efo Roadhog, ie? Yn cael... Yn cael chdi efo'i thing fo. Paid a byth i defensive fyny. Just o'r... Just thrystio fewn ddo fo. Oh, good kill, yna. All systems check out. Now show them. Triple kill, yes! Oh. Wrecking Ball, rhywun arall dwi'n rili'n da sydd i chwarae. Ie. Rwy'n beth wedi chwarae Wrecking Ball. Ti'n gallu eitha slingio off... Time to raise my APM. APM to una bolsa. Routing power to Oh, that Soldier 76 o just dda. Mynd fewn i'r twll, fan. I'm on a roll. Ooh, 5. Oh, shit! Oops. Should have by mistake. Should have by mistake, hwnna. Diolch yn ffeithio ti fi, ni fynd ydi. Oh. She doing kill? No, rwy'n sefyll o flaen yr un pale hwnna. Yeah. A just emote o fe, just as rwy'n like, just seithi fi, and I was just emoted in front of it. O, mae gen i Bastion yn, so... Os ddim y Bastion... Dwi'n meddwl bod Bastion bach yn cheer, dwi'n meddwl. Bastion, yeah, unwaith, right, ar y un level, rwy'n fi'n chwarae Bastion, ac rwy'n what level ydi e? Mae'n yr un efo, like a film set level? Oh, yeah, Hollywood. Yeah, so rwy'n chwarae defense, a ti'n gwybod, like, right ar y dechrau o'r un Hollywood, like, ti'n dim ond gallu mynd trwy, like, yr archways hwnna? Yeah. Rwy'n fi'n Bastion lan ar un o'r balconies, I was just melting them. Pryd rwy'n nhw beth, o'r entire game hwnna, rwy'n nhw ddim yn mynd trwy'r yr archways. Dwi'n weithiau to affairs quite a lot to capture the flag, yeah? A mae o wastad yn... Os ti ddim efo Bastion ar points, ti'n dda... Oh my god! Uh-oh, ble mae'r health packs ar y level? Oh, there's one. Shit, dwi just yn diva yn heb y mech. Oh shit. So bit mwy satisfying like a kill with a diva just yn heb y mech. Yes! Oh my gosh. Game on. MVP Diva. Oh, jumping that wrecking ball and plunking him over. Aaron. Oh, there you go. You got it? Nah, I'm already rolling off. Oh, no.
Dim siwr ble. Pwni diflannu. I don't know. Yeah. I mean... Oh, nhw'n capture fe. Oh. Yes! Nice. Is she hollol for own just the... Oh, that's it. Good win. Achievement Good unlocked. win. Ooh. Then, we're gonna just... I thought byth trigger lle the Bastion yn yno, so the Bastion is just guarantee fo geith... Yeah. Oh, nes ti play the game? Hey! Oh, when you mixed it up. Cap, dwi'n cael reid endorsements i chdi. Na, ni'n ffrindiau, dyn ni. Oh, we're Mae'n 50 XP? Oh. I'd probably stopio pobl just run away ffrindiau. Ie, dwi'n meddwl allu di abusio hwnna, dwi. Yeah. Oh, wow. We didn't call die death, I don't know. Gee, 0 deaths? 0 deaths! Do, career Nice. average fi 5.45. Career average being 5 points. Ie. Mae'n fyny, hwnna'n... Ond ti'n chwarae mwy o DPS na fi, dwi'n meddwl. Yeah. Pan ti'n chwarae tank a support, your deaths... Yeah, wel, rwy'n fi'n arfer chwarae lot o Mercy hefyd. Ie. Reswm dwi'n chwarae support a tank ydi, mae queues i fewn i DPS just bach mwy, a dwi'n dda. A hefyd ti'n cael credits. Yeah. So, Rwy'n fi'n arfer, fatha wefan rwy'n gallu edrych ar, rwy'n dweud of ti eich, what's it called? Newid yn roadhog yn chydig. Be? Like playtime ar pob cymeriad. Yn be, sorry? I swear rwy'n ar hyn. Rwy'n like playtimes, rwy'n dangos ti playtime ar pob cymeriad. Be, i chdi... Mae hwnna'r career profile chdi. Mae'n ar y career profile, yeah, okay. Ie. Moira. Attack commences in 30 seconds. Spray te, rwy'n methu Ty, cofio. dyn fi. Py. Ty. Oh, ty. O ie, mae'n ty. Ond mae, os ti'n dal... Ydy'r... Yeah. Py yw'r, thingies. Emo. Y ydy fatha'r Olwyn. Oh, ie. Ond ti'n cael Olwyn... i siarad? Mae dwi'n cofio. Cy. Cy. Oh my days. Dwi wedi chwarae lot fwy o Roadhog yn ddiweddar, ond dwi really ddim yn licio'r character design. Yes! Reaper ddo, dwi'n cysau pobl sy'n chwarae Reaper. Yn land fyna. Mae di'r choke points de. Os ydyn nhw'n gallu dal chdi nôl o fama. Oh, what was that? Rown. Dwi ddim yn gweld fi. Hehehehe. Oh, I missed again.
Ah, crap, on eisiau check... No. Beth. Soldier 76 and some don't do that. Moving the payload. Join me. To my will. Something like that, mate. Stat. Uh-oh. Oh. Mae'r gêm hyn yn eitha hawdd. Yndi. O. Mae fama fatha, munud ti'n cael momentum fama wan. Ti'n oce, de. Yeah. Barrier destroyed. Oh. Oh well, we've been coming out on support. O, dwi'n gael flank nhw. Dwi'n flankio nhw. Hehehe. O, siwastio, fucking... Uh-oh. O, dwi'n pinned. Ie, mynd nôl. Y ffaith y afal thing di... Be? Ydi thing rwtog o'r ei tandu. Oh, come on, remember if Gael chdi reit ar ddiwedd fan'na do. remember if a shield mynd I stop you there. It just mynd syth drwy. Mae'r Junkrat ar top na'n blinking annoying gan. Yeah. Dwi'n trio fatha whipio fel lawr. Look a side jump. Yes! O, da ni'n cael good games fama. Fel am y gêm gynta na, da ni'n win sentinel. Play the game. Play of the game. Ddim yn ni. Dwi'n teimlo mae play of the game yn... Dda, os ti'n cael... nerf this gyn Diva, a ti'n cael triple neu 4 kill, ti'n automatic yn cael play of the game, dyn. Oh, damage block. Hwna's cael fod fi. Ond ia, so os ydi... Sgrwch, de. Os ydi I career profile. Oh, right, yeah. Mae'n dweud chdi'n beth ti'n chwarae fyna. Oh, yeah. Oh, yeah. Tracer 4 hours.
Ddim yn edrych. Ddim yn lot. Dwi'n meddwl bod o'n beth ar seasons hefyd. Dwi'n meddwl O, oedd ydi amser e? seasons, dwi'n meddwl diolch. Di oriau fi yn gwneud sens fel arall. Ie, dwi wedi chwarae... Ie, mwyaf DPS. Mae'n mynd Tracer, Zarya, wedyn Mercy. Oh. Oh, what the hell? I didn't decline, I got yes! O, mae'r Actually, tîm ar enw chdi bod yn neud o. Mae be? Dwi'n... O na, mae'n... O. There are no roles currently for priority pass, so mae 40 passes na hollol pointless i fi. Ie. Ie, dwi'n meddwl fydd dim oth yn shit show, dwi'n meddwl. Ar gyfer ytha servers o falle. Prepare to attack. Tax, dwi'n tax. Select your hero. Ond Ond da ni'n mynd o'r games yn really fast heddiw, so dwi'n meddwl bod yna lot o bobl chwarae heddiw Ie. ar gyfer y grind, ie. Ie, rwy'n meddwl. Bastion. Rwy'n for Bastion. Ie, cheese o fe. Teimlo fel... Easter y thing na. Hwn... Ie, literally. Os rwy'n ni'n defendo bod fi'n mynd Tracer. Ond... Ie. Rwy'n just gyd i... Eistedd ar y pen a just cheese it. Attack commences in Boys Swedish a Trojan, allan dweud yno fo. Lot o pobl nhw eisiau fo, wan. Oh, the... Allan dweud yno fo. Torbajon? Trojan. Dad Bridget, fel dwi'n gael fo. Ie. To my last breath. O ie, mae yn, ydi e. Ynddi. Uh-oh. O, ti'n mynd e. Mae'n reit o fyna, oce. one. Attack commences. I shall seize a payload. Begin. Turret destroyed. Oh my days. Dwi'n neud y thing cheesio fa ma fi, just agos sol thing. Oh! Oh no! I'm escorting the payload. Let's keep it moving. Too strong. Dwi'n reit sol chdi, just yn... big... thing. Love O, it. te? Sa'i sefyll sol chdi fel hyn? Sa'i fel hyn, de? Oh, nhw'n tu ôl ni? Oce, allai fynd fel hyn. So, dwi'n reit... Yeah! God. Mor cheesy. Wel, fi... Bydde mai ni. Mae fe'n choke point yn di, so ni. Yeah. Yes! O! Rwy'n gall gweld nhw i'r chwith. I'll be your shield. O, ti'n mynd Winston yna. Payload is in my charge. Let us move it. Oh, shit. Don't worry, my friends. I have your shield. Literally just melt on nhw. Wel, os dwi'n fel la, sorry, dwi'n gwybod dwi'n blocio fi... Dwi'n symud i fewn i chdi fel la i chdi cael cover. Yeah. So dwi'n mynd i siw... Achievement yn on. Heck yeah. Escort di. And just disgusting strat. Mae'r Winston yn trio fatha... Yes! I just mynd yn ôl yma fawr. Dwi'n cael... Dwi'n cael couch o i chdi... O, na, dwi'n cael... Oh, shit! Mae'n siŵr bod stick! Oh. Mae gynnu fi ultimate fi hefyd, ie, os da angen o. Oh! Oh no!
No! No! Yes! Vi redder ar ôl Reaper. Siwr ddim yn fod i redder ar ôl Reaper. Quadruple kill! Yay! Yes! Oh my god! Torb... Okay, gyda Torbion. Hwna'n good strat hwnna. Hwna'n good strat. GG. Oh my gosh. GG. Of the game. Yes! GG. Top strats. Is ni just mwy o... Yeah, literally. Oh my gosh. Na, di strats... Dy ddim yn cheatio os dwi'n rhan o'r gem. Yn dosio. No. Un death, 18 kills. She dim deaths? Yes, you mawr. Mae'n disgusting. Na. Dwi'n teimlo mae attacker house yn defendio hwn de. Iawn ta, na i fod yn DPS a tank search. Nice. Oh man, mae'r strat yna'n just dirty. Dwi'n meddwl y tîm yna ddim yn dda iawn chwaith, cos... Na. So, wedi cael y road dog yn gynt, so fod i bod yn... Ie. Fe os dwi'n gadael ni eto. Ond mae'n lot o cymeriadau dwi heb di chwarae ar profil yma fi. Dwi heb di chwarae Zenata, Wrecking Ball, Torbion, Symmetra. Traveling to Volskaya Industries. Prepare your defenses. Select your hero. Defend. Oh, okay, rwy'n mynd... Na, okay, dos rwy'n arall. Cos... Oh, mae defend... Oh, defend, ydyn ni. Ie. Dwi'n mynd gweld Reinhardt mor useful yn defend. Ie. Nhw'n da am push-o. Ynddi. Gyda hoffi... Wait, ydw fi cael skin? Ydw fi'n gwisgo, like... Gyda mae teim... Oh, hwnna'n legendary skin, dwi'n meddwl. Nice. Dim clem sut rwy'n cael. Sa'ch chi loot boxes heb di agor? Mae gen i 2 o, like, game olaf, yeah. My teleporter is online. Dwi'n trio un outfit... Un outfit fatha default sgynna fi ar ôl i Ash, so... Dwi'n trio cael digon o coins i cael outfit call. Yeah. 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. O, mae'na Mei. Dwi eisiau gwybod sut i chwarae Mei yn dda. Oh my god. Oh shit, okay. Ella... Ella di Diva ddim ar choice... Di Diva ddim ar choice gorau yma. Mae yna certain maps, fatha... yn suited mwy o certain heroes, does. Yeah. Pan mae spawn mor blymyn... Ie. Dwi'n licio map yma lot, cos mae tra defendio'r ail point y map o'n rili anodd. Yeah. Felly na i newid ar ôl hwn. Oh god. Oh my god. Oh my god, maen nhw'n di steamroll ni. Yeah. Dwi'n just bod y Reinhardt i cael rhyw fath o... Holy shit. Ie, sbio. O. I ddim yn un o'i Ar dim.
ail spawn am yn i hwnna. Iesu mawr. Fama, os ti'n steamrollio A a B yn sydyn, sam Yeah. byd ti'n rili'n gallu neud. Cos ti'n ma'n cael amser i neud yn byd na. Na. Oh well. Oedd ni ar good run. Oedd ni ar ta 4 match streak fyna. Go again. Go again. Bridget, dwi'n misbio pa outfit Bridget yn eich nhw'n. Dwi'n licio fatha original design Bridget. Ond... Yeah. Dwi'n siarad yn medic. Rwy'n dod yn y StarCraft 2 medic, dio. Okay. Yeah, un hwnna'n really cool. Attack. Select your hero. Ooh. Oh, dwi'n mynd basti yna eto. Gyd i drio fo'n gychwyn jyst yna. Yeah. Dwi'n meddwl gol ni cael gymaint gyda we efo'r lap yma, dwi'n meddwl, cos mae'n lot o... Mae'n really agor. Mae'n lot o verticality, wedi'i yn yr ail bits na. Yeah. Dwi'n drio ddo. Dwi'n newid i trace os mae'n... Os nhw'n gall i'r strat. Yeah. I'm getting cooked alive in here. Attack commences in 30 seconds. Barrier activated. Marble. Dwi'n sysbio at y ffenast lle ma' nhw. My ultimate is need healing. I need healing. 5, 4, 3, 2, 1. Attack. Let's go. Os allai aros tu ôl... thing o fama, dwi'n... Oh my days. My ultimate is healing. Don't worry, my friend. I am your shield. Methu mynd ar y... Methu dringo fe! Oh, tu ôl! Dang! Ie, mae fama'n bit awkward. Cos allai nhw mynd tôl y building ma. Hyn, i'r Reinhard strat fi, sticio tu ôl y parcel yma. Payload, se. Yeah. Cos ti'n cael health a ti'n cael protection. Yeah, mae'n syniad da. Ti'n cael health. Be, ti'n cael health o bod ar y payload? Oed. Oh gosh. Hey, mae gen i fi ult. Yay. Join me up here. Okay, mae fama hwn di'r bits dda. Bastard! Oh! Got him! I'll be your shield. Oh, revenge fi gwneud ult fe. Oh, that's... Ooh! Yeah, dwi'n charge barrier fi. Nice. Game on. Fama, di lle ti'n gallu cael ddipinio fi der ond y gongol fama. So os na'n gallu just brute forsio yma. Strats di. New strat. Hwn fydd Overwatch 2 strats ni.
Gab am Ground. Ydyn ni di ffeindio unbeatable strat yma. Rwy'n meddwl. Dyn ni just chwarae ag... Ydy hwn yn banned in tournament play? Y strats ma ni. Mae gen i ultimate, rwy just ddim eisiau nofio fe. Ddim eisiau bod y tank. Oh shit, shit, shit. O, siarad wrth o fan'na. Ble ma nhw? Sot o rwys yma. O ie. Stay alive, stay alive, stay alive. Oh my god. O, ti'n cael i'w shot. Ti wedi cael i'w shot. Yeah! Nofio'n ult. Right, I do. You won't believe this streamer's Overwatch tactics. Ta be, dwi'n meddwl fydd hwn yn banned yn Oh god. GG. Good strats. Good strats on the payload. Let's go. Yes, cos di play the game of it. Yes. Disgusting. Yes. There's no I in Overwatch. 1 death, 20 eliminations. What average? Does she know? She's 0 deaths. Nice. Yes. Oh my god. Dwi'n syni pan dim mwy o pobl yn mynd o, cos... Yeah, well, os ti'n cael decent person yn chwarae Roadhog, mae Stratton... O, yndi, mae'n gone, yndi. Ond o'n i Like, heb he's nhw. gone. Yeah. Dwi'n syni sy'n neb di troi i Roadhog i stop... Cos mynd ddim yn rhywun y Roadhog, y strat di drosodd dde. Yeah. Roedd un person ar y game cyntaf rwy'n ni'n gwneud y strat yn chwarae Roadhog. Roedd fe'n hwco fi unwaith. Ond wedyn, roedd fi'n literally llafer. So fi'n land on off flight I was like, 50 grade. Yeah. O'n i'n... O Hollywood, o hwn yn un. Attack. Ooh, attack. Right, rwy'n support nawr. Dwi'n rhi mynd... Os bydd yn eg ti siarad, bydda o'n i just... Yeah, rwy'n mynd I mynd, let's see. Ein hat, so. Oce, gwydden ni... Roadhog. Genji fyd. Genji. Dwi'n gweld Genji players, dwi'n gweld Hanzo players, a dwi'n gweld Reaper players yn selfish. Yeah. Ond ma Overwatch 2 5v5 dio. 5v5? Un tank. Yeah. Un tank, 2 support, 2 DPS, so... Bydd hynna'n newid y game. Yeah, bydd hynna'n... We shall prove Hwna di fi. Dydy di teammates gorau. Dwi'n meddwl, da ni ar winning... Be dwi wedi dysgu fy rhain at ydi, ti'n meddwl na y peth gorau i wneud ydy'r y fucking dash na, ond... Yeah. Dim hwnna ti beth sy'n neud, really, na. Dwi'n iwsio dash fi efo ultimate fi.
Watch out, the bastion yna. Ah, bastard. Jesus. The bastion reit hwnt fyna. Oh my god. This is not over. No, dwi'n mynd i... Ta cael gwared o'r bastion yma. Yeah. Ooh. Yes! No, well, that's the strats. Ie, beth dwi'n dysgu Reinhard i ddweud, ultimate chdi lle ti'n basio llawr. De, iwsio hwnna, wedyn iwsio'r dash i gael nhw. Ie. Yn automatic kill, ydyn. Escort the payload. Let's keep it moving. Nice. Dwi angen mapio thanks fi fydd. Na, dwi angen neud. Ww, dwi ben yn hyn ar y thing. Wyt ti'n iawn, Dref hwnna? O, so gallu neud efo bach help wan. Ie, rwy'n dod. You needed a doctor? Yn dal, mae'n gofio fi fyma, de. Pawb, like, yeah, ffordd hyn am rhywun reswm. Be? Oh! Good push, going on. Oh, watch him that. Bastion, ever else, just when he, like, twerk Carmel, just one shot. Oh my Oh, days. Back and all. Some point. Ie, dwi wedi dysgu neud y dda yn y mis dwytha ma, di dysgu back and all, ie. Yeah. Hey, I see. O, to chdi. Oh shit. Oh, wrecking ball reit o'na. Wait, rwy'n dod. Oh, Revive. Oh! Nath y revive thing ddechrau pigo fyny. Oh my god, Bridget gael o dde. Alla cyn y deimlo fo Bridget ni, cos dwi fel la, dwi'n teimlo fatha... Bridget yn teimlo fatha tank. Iawn, dwi'n di disgwyl i pob dod ti gilydd yma. Get the payload moving. We can do this. Don't worry, my friend. I have your seat. Ie, ond ni... Where are you? My ultimate is charging. Till Valhalla. Be dwi'n fyny? Oh shit! Oh, nes i'n gweld y wrecking ball na. No! Oh, ideal, diolch o. Oh, no! OK, I'm gonna know. Oh, mae Bastion yn fy lle da. OK, mae'n symud o. Oh my god, mae an entire team wedi dod mewn i'r ystafell hwnna. Ond nhw'n gyd just o flaen y car, wan di. Wan, da ni eisiau Genji ni gallu mynd round. Da ni'n dal efo Genji'r tîm ni, yndan? Yeah, rwy'n just, like, So ni eisiau fo... faff around ar ben ei un. Sut fi'n mynd lan fyna? Na, No. You still have much to learn, squad. Helden sterben nicht. Rocket barrage incoming.
Yes. Ah! My god, mae'r wrecking ball hwnna just wedi just... Yndi. Ond, mae'n dweud fucking mines gyda mi gyd. Dros seithio, mines mi gyd. Mae nhw'n blymyn... Mae nhw'n awful. Ie, dwi'n back yn ôl, back yn ôl. 60 seconds remaining. This is not your time. Bastard! Oh, Jesus! Oh, shit. Mae'n hoffi sut maen nhw'n mynd, I need healing, a maen nhw'n arben, like, adeilad. It's like, well... Dwi'n meddwl beth mae Genji ma'n tynnu. Yn gallu mynd lan fyna. I'm not healing Genji. Oh, shit. O, mae Bastion nhw'n... Mae'r Bastion hwnna! O, mae di... Fydwys mwy o'n i gyd o'n un bit. Yeah. I've got you in my sights. Double kill. Triple beat. Quadruple kill. Mae'n gath quadruple kill. Play. Dwi'n eisiau bai ar Genji ni dde, ond... Yeah. Bai ar Genji ni, ie. Bastion's Unfair. Bastion's for noobs. Ha! Yeah. Quadruple kill. Sut dwi'n... Oh, tab. Mono touch. My brain, not for you. Mae rhan o'r gêm yndi, so... One show o ein gyffrau fe yma. Yeah. Na. So... Credits gyda fi i brynu beth. Wws sy'n gallu trio capture the flag ar ôl y gêm yma? Ooh. Hwna'n... Os ti'n ennill 3 gêm arcade mod, ti'n loot box. Yeah. Nice. Not good. That's the dda. Arriving at The pobl yn licio loot boxes na, ddim yn gwybod na. fences. Ond dwi'n licio loot boxes, one, cos dwi'n methu cael nhw. Yeah. So beth, dwi'n sgrifi ddim y calon i fod yn... Sgrifi ddim y calon i fod yn... Wrecking ball. Your safety is my primary concern. Friggy, I'd love it if you could take a look at my armor sometime. It'll take some time for me to get familiar with the design, but if you don't mind, I'd love to. Overwatch was shut Damage down for a output reason. increased. Maybe it's best it stay that way. Ich bin da. Last minute check. Everyone squared away? Five, four, three, two, one. Attackers incoming. Stop the pain. Not so fast. My ultimate is charging. Healing would be appreciated. Please begin.
dau tank nhw ddim yn dda iawn ar gyfer pwysio hwn, so they should be. Oh, watch out, rhywun ar y top. Rhywun ar y top. Sniper ar y top. Oh, gosh. Ah! Wrecking ball wedi flattened o fi. Mae Junkrat ar top fyd, crap. Anna, du know. Oh! Ah, bastard. Oh shit. Mae'r blooming wrecking ball hwnna yn really annoying. Bastard. Dwi'n gyd rhywun top i cael gwared yna ni. O'n i wedi cael spot bach dan top. I am not ready to be deactivated. Shit. Should be. Please move behind the barrier. Don't move. Shit. Systems repaired. For your own safety, get behind the barrier. Healing would be appreciated. Affirmative. For your safety, please move behind the barrier. Stop right there. Ah. Establishing defense point. Ay. Oh shit. Seconds remaining. Mae Wrecking Ball nhw reit da ar y teg. Yeah. Os mae'n gallu... Installing updates. Mae gynnu fi ultimate fi, so dwi'n just neud spot i ni. Gyfuno. I recommend moving behind cease your resistance. Not so fast. O, eto. You are advised. Oh. You're not getting away. Blooming wrecking ball. Ie, mae'n dda... Mae'n just flatten up home. Fi'n dweud pan mae'r ultimate na. Yeah. Basta, Junkrat yn gael ni. Triple kill. I must rejoin my team. Ay.
Mae'r gêm hyn. Yn frustrating bod o'n mynd ffordd chdi. Yeah, man. Mae'n fucking... What? Ooh. Bom 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 bom. Please move behind the barrier. Stop right there. Wrecking ball ma. Hwn eisiau goriad o'r gynta. Not so fast. Let's get you back out there. I recommend moving 30 seconds remaining. Victory is near. Please move behind the barrier. Dwi'n meddwl un push mor allan yma. No! Oh, that's good. O'n i'n really meddwl nhw'n di steamroll yn ei fanna. Yeah. Good play. Play of the game. GG. Ooh, give me loot box. Oi oi. Let's open it. It's gonna be Lovey. fucking bollocks. Anniversary loot box, you know. Yeah, ti'n cael hwnna pob lefel, ie? Os ti fe'r anniversary. Ia, os ti wedi prynu o'r cychwyn, lle. Yn ni drio arcade mode. Yeah. Yeah, capture the flag, lle. Entering Oasis. Oasis. Prepare for battle. Echo, dwi. Dwi'n licio skin Echo fi, dwi'n meddwl bod o'n... Yeah. Badass, mae'n fatha really futuristic thing. Nice. Dwi'n licio character designs Overwatch, though. Yeah, nhw'n really nice. Unwedig, efo fi, dwi'n meddwl really licio World of Warcraft, dwi'n meddwl bod hwnna'n edrych yn very 2000-ish is, ond Yeah. ffaith bod o'n... Ble mae ti? Oh, I don't know. Just skin well. Nice. Unless there's something to worry about, as Dr. Liao always said. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Capture the enemy flag.
Breaking off. Ooh, no. Bastard. Go bear. Gonna do it. Gonna be a bastion. Your team has dropped the flag. Enemy flag returned. My respawn time, I pob amser yn teimlo'n just re-here. Yndi. Your team has dropped the flag. Oh, what? Oh, God. So ti meth... Okay, rwy methu defnyddio, like, special abilities fi pryd rwy'n dal y flag. O, na, dweud. Ti'n mynd i dasio, gwbl. God damn it. Hwnna'n annoying. Oh, shit. Ah. Nes i tech o'n bastion ddim, fatha bastion. Your team has the flag. The enemy has taken your flag. No. Come on, bloomin' respawn, hurry up. Your team has dropped the flag. Oh, shit. Enemy flag returned. The enemy has captured the flag. Score 0-1. Ddim popping back yet. Bastard, sold the 76, man. The enemy has taken your recover your flag. They're just disking. Yeah! The enemy has taken your Oh my god, my boy Jamal, man. He's got my number. Yeah. So, I'm just like... Ugh. What's it will always? The enemy has captured the flag. Score 0-2. Ah, oh, Jamal, man. The enemy has taken your flag. Mae wedi cwmpo lawr. Oh. Rydw i ddim yn clywed nhw. Na. Glyn tro hwnna, what the hell? Yeah, dwi ddim yn bod... Si trio mynd am y cheap win yn fyna cael bastion. Yn amlwg, dwi'n yn gwybod os ti'n chwarae bastion. Play of the game. Capture the flag eto. Yeah. Hwna'n warm-up game ni. Oedden ni'n gymaint yn y zone. Oh yeah. A Of llall. course. Oedden ni'n siarad hwnna. Ti'n rhaid i chwarae fatha stuff in the game browser? Stuff fatha custom matches? Dwi'n rhaid i chwarae nhw. Na, rwy hyd. Mae'n fatha... Mae'n edrych nuts beth ti'n darllen nhw. Yeah. When you chwarae, like, when you usually chwarae, like, an arcade ones, like, Yeah. free-for-alls, neu... Mae'n un yma, Pokemon. Pokemon? Yeah, mae'n just a Pokemon. Then... Oh. Lucas, mae'n automatically read highlights i chdi fyd. Yeah, rwy'n hoffi nhw. Legion Guide. Prepare for battle. Select your hero. Ti'n gwybod?
Dwi am fod... Ash. Bomb. Taser. Where's my... Dwi efo cool rebellious taser efo hoodie. Cheers, love! The cavalry! Cheers, love! Here's the cavalry! I'm the taser. Let's get to it already! Just in time! Ah, shit, tag on. No! Ah, you've been probed, tag. I'm gonna... Ah! Tag to tag. 3, 2, 1. I'm taking care of Forward, my friends. There we go! Are you kidding me? Ever get that feeling, deja vu? No voice chat in the game, Henry. Who'm ever no voice chat? Oes, mae'n voice chat. Must have got automatically mynd i fewn ddo fo wan, neu... Yndi, Yeah. mae Have the flag. Remember if you try around or? Ie, dwi hefyd, dwi'n meddwl. Cos... Enemy has taken. Ta neb yn siarad yma, de. No. Gweithio sy'n neb yn cael... Oh my god, oh my god, na, na, ah, no! Drop. The enemy has captured the flag. Score I'm in hell. 2-1. Reinhardt Team useless. has the flag. Here's the flag. Clear the way. Your team has dropped the flag. Enemy flag returned. Stuffed! Wicked! Dwi'n mynd na. Till Valhalla! The enemy has taken your flag. There we go! Hurry, come on, back! Recover your flag. Flag is free. Someone grab it. I could grab it. Alright. Your flag has returned. Resistance. Your team has the flag. Oh, no. Hey, Morgan, chi iawn? O... So mae Morgan yn y chat. Overwatch 1, di hwn, Morgan. Am rhywbeth mae Twitch di tynnu Overwatch 1 o Twitch. So ti'n goro... Has captured the flag. So ti'n goro dewis Overwatch 2 ar gyfer Overwatch. 1. Pam dwi'n mwyn gwybod. Na, ond Overwatch 1, mae... O, yna fi di dechrau taithi ar gyfer bod y best Overwatch team of all time. Dyn just eisiau chdi joinio ni o'n Morgan. Much better! Oh my god, oh, mae bastard yn blocio fi y ffordd dwi'n mynd fel fach. Morgan eisiau bod yn medic. Has the flag. Oh my god. Wait for me! Your team has dropped the Relinquished the flag. flag. Digon o medic sy'ch ddim Morgan. Your team has the flag. I am taking possession. Da ni'n yr voice chat, os ti eisiau join in y voice chat, Morgan. Your team has dropped the flag. Oh shit. Your team has the flag. Oh, crap. No! Yeah! Your
to 1. I feel like yr announcers ar y game hyn, mae'n swnio'n... Maen nhw'n like y ffordd maen nhw'n cael nhw'n siarad yn swnio'n really... Yeah. Glan. Di... Reinhard cael iwsio shield o pan mae o'n... Ie, hwnna ddim yn... Mae'n... Fair, ie. Fair iawn ydi. Recover your flag. Fair iawn, cos dda... Enemy has taken your flag. Mae'n tracer ti'n ma'n cael iwsio. 100%. Good to be back. The enemy has captured your flag. Your team has dropped the flag. Executing flight maneuvers. Oh, piss! Your team has the flag. Your team has dropped the flag. Locking on. The enemy has taken your flag. Come on, respawn, come on. Recover your flag. The enemy has taken your flag. Oh, come on. We need to get our flags back. Oh, they're just in shot if bar. No. No! Iawn, win ar y nesa, man. Dwi wedi bod yn reit... She good teammate. O'n i ddim yn hyd y good teammate. Rhaid ni cael un win. Capture the flag. Capture the flag. Yeah. When you bron anything, no? O, oedden ni'n... Si tywed yn tracer at yn y da ben yn hun. Dwi'n lycio un lle ti fatha yn yr Amazon thing na. Un o'r map. Dwi'n mwyn cofio un o'r maps o hwn o beth. Hmm. Tam hwn dwi'n gwybod. Llai dewis... Control. Thanks. Llai thanks. Need help. Going in. Attacking. Communication. Need healing. Yeah, thanks. There's been area for thanks. Listen here. Yeah. Not a bit. Oh, crap hero select on H! Oh, shit. I mean, hell! No! No, she got go. Oh my god, that was stupid. That was. Let's see, hero select. Let's see, hero select. Hero select. Neb arall mynd healer. Neb yn mynd healer. No. A dda yw'r healer yn munud. Dwi eisiau gwybod lle mae. Fine. Toggle crouch. Lle mae... Going in. You're welcome. That's it. Personality synchronization 100%. Good to be back. So many targets, so little time. Whoa, pan mae... Mae mouse fi'n di colli sensitivity fo. Oh, yeah? Gos nes i defaultio fo do? Oh no. No! Just 7.19 dwi'n cofio fo. Ei, fi newid o. 7.19. Nes i wneud y thing na, PSA thing na. Ti'n neud hwnnw? Yeah. Lle ti'n gorfod wneud o am dros hanner awr. So dwi wedi cael... Ideal. Dwi wedi newid settings camera fi, Morgan. Hynna pan mae'n bydych bach well na ydi o. We need to get our flag back. Si ddysgu'n diweddar bod... I'm gonna be LED lights ar y to, Morgan, so... Your team has dropped the flag.
Oh. Oh my god. What? Rhythm and Mint healer, sorry. Recover your flag. Your team has dropped the flag. Finishing them off. Enemy flag returned. Pam Tom da ni'n cwffin yn byn Wrecking Ball heddiw, maen nhw wedi bod yn e-sports level. Yeah. Literally. Just ddim yn gwybod be'n neud efo yn erbyn. Enemy has taken your flag. I need to get back in there. They've got our flag. Oh my god. Recover your flag. Someone return our flag to base. Going free. Oh, yeah. Has taken your flag. Recover your flag. The enemy has taken your flag. Recover your flag. Recover your flag. The enemy has taken your flag. Get our flag back. Recover your flag. Oh my god. The enemy has taken your flag. Forget about it. Just get Neural the next one. adaptation The complete. enemy has captured your flag. Score 0. So yn taser. Your team has the flag. I have the flag. Your team has dropped the I flag. was feeling the heat. Your team has the Oh, dwi wedi newid controls fi gyd. The flag back to base. Moving up. Eisiau pwysio default by mistake. Your team has dropped the flag. Locking on. Oh, die! Repairing internal circuits. Literally, my river. Enemy flag. Circuits engaged. Methu credu yna. Methu credu yna fyna. Oh my god. Enemy has Chai fi newid controls fi. Mae eisiau pwysio default, mae di effe controls fi gyd fyny. To 1. Back online. Returning your the flag flag to was base. returned. The enemy has taken your flag. Recover your flag. Na, dyna, quick melee. I am on fire. I'm on fire. Yeah. Your flag was returned. Changing position. Ond ie, mae'r gan... os ti dal yn y chat, dwi wedi bod yn watchan lot fo camera mi'n ddiweddar. What? Adjusting angle of attack. If you like tan thing. Ie, on fire, dwi'n meddwl. Oh, shit. Stad. So ffordd i dropio'r flag os ti efo fo? Dim clem. So fanna wan, o'n i'n... Enemy has taken your She far wrong, basically. recover your flag. Mae Lucio yn, like, mor gyflym efo flag, what the hell? Your flag was returned. Ond eto, dwi'n eco, dwi'n mynd cael fflio o flag. Lifting off. Nah. Oh, Riven Gothling o flag, what? Recover your flag. Burning them down. Jeez. Na. The enemy has taken your flag. Recover your flag. Allai cyfeirio rai o tîm OW Cymru Overwatch yn gymuned ti. Switching back to Wel gan ond professionals, e-sports professionals only efo fi o wain. Da ni'n mynd am y top. boosting up.
come on! What the hell? Mae'n like bomb sydd Hammer efo! Dwi'n hammer efo! I don't care. Literally, roedd hi'n seithi fe fel Pharaoh, a roedd fy health fe ddim yn mynd lawr. O'n i efo beam fi'n efo. Hacks. Hacker confirmed. Cos da ni mor high level wan, da ni'n chwarae bydd hackers wan. Ydy'r unig explanation am hyn wan. Unig, hwnna'n unig explanation. Os da ni'n cael win, da ni'n cael loot box. So, falle bod nhw'n cysgu nawr, mae Morgan dweud, os ti eisiau cyrraedd top Overwatch 2, di cysgu na sadwn ddim yn thing. Fortnite quads yn chwarae coming soon. Dwi'n nhw'n just llawn bots, wan. Nes i Fortnite am Nes i bron installio fe eto I cael Goku. O'n i'n really eisiau Goku. Ond oedd o'n cost y pres oedd. So... Echa Fortnite, de. Morgan, wyt ti'n Fortnite player? O'n i'n meddwl chdi'n lycio game seithi. O'n i'n meddwl gyda fi, de, dwi'n cael super fast internet fi mewn 18 days, de. So dwi am gyda fi computer spare yn ty. So dwi'n fancy cael set o computer na fyny a set o servers gwahanol games yna fo. So dwi'n tecyn gallu neud Minecraft server o ty fi. Nice. Heb gorau talu I cwmni neud o. Cos mae gen fi 900 meg fyny, down a 180 meg fyny. Felly rhedeg hwnna a rhedeg PC fi'n hollol ffain y llaf. So dwi'n... So hynna fi beth gyntaf dda I neud efo internet fast fi. Nice. Dwi'n meddwl be arall sy'n eisiau... Be arall sy'n efo dedicated servers. Rush server. 100%. Good to be back. No. Ond ti'n gallu... Hello. No. I'm on it. 5, 4, 3, 2, 1. Capture the enemy flag. Why Widowmaker? I don't know. Ti Widowmaker? Yeah. Flight maneuvers. Enemy turret detected. Dwi wedi decidio just bod yn annoying. Dwi ddim yn mynd am y capture flag. Dwi just yn aros o ben to na, just bod yn constantly annoying. So os da rhywun yn mynd am y... bastard! Cole Burton. Os ydych angen mwy o chwyr gallai fi mynd efo chi ar ôl game yma. Cole Burton. Join eich eisiau. Oh my god! Bastion! I need to get back in there. Sending the flag back to our base. Moving up. Enemy turret detected. Beam activated. Oh my god! Da ni'n mynd... Dim tan da ni'n sortio'r basti na. Da ni'n mynd cael... Da ni'n mynd cael... Ble mae'r bastion yna? Mae reit ar ben grisia wrth ymwyl flag nhw. Oh. Adjusting angle of attack. Wna'i taro Dennis Silva fo yma. Your team has the flag. No time to cool down.
Oh my god, dat diva op een kin. Diva heb Mac klaar weer. Your team has the flag. Regeneration complete. Switching back to combat mode. Capture the flag. Your team has captured the flag. Score. Locking on. 0. Yay! Focus my target. Damage systems increase. I'm back in the fight. Taking off. The enemy has taken your flag. Recover your flag. Facciamo una turret reit ar Enemy turret ahead. y flag nhw. A flag nhw. Ie, dwi'n... So, na fo, dwi'n... Dwi o. Enemy turret destroyed. Oh my god! Hacks. That was Lot o hacking yn ymlaen yma, man. Yeah. Dim byd efo... Sut dwi'n chwarae? O, watcha fyny. Mae yna rhywbeth o drwnd fyma. I'm back in the fight. adaptive circuits engaged. Time to raise my APM. Your team has dropped the flag. Sbia hynta, sbia hynta. No! Directing personality. Echo online. Wait, mae gan fod Oh, nhw... na! Oh, shit, mae Bastion di symud o'n. O, yna sombra. Is i troi'n difa o Echo, nes i cael y System nerf this, a wedyn nath Bastion cael y jump yna fi. Heroes never die. focus with the recover your flag. Your team has the flag. Your team has dropped the flag. The enemy has taken your flag. We need to get our flag back. Adjusting angle. Enemy flag returned. Recover your flag. Oh. Start! Your flag was returned. System reboot complete. Dwi'n dal ennill. Deactivate needed. The enemy has taken your flag. Recover your flag. Your flag was returned. I might need this later. You'd better learn quickly if you want to keep up. Oh, no. Almost ready. Focus my target. Adaptive circuits engaged. Brigitte. Personality duplication.
Damo. Back online. Defends to my Oh my days. 30 seconds remaining. tag them. Stop. The enemy has taken. Recover your flag. 10 seconds remaining. Focus with me. Sending them. Your flag was returned. Yes! Yay! Call Birds yn beth... O, dwi'n hwn fi gem ola fi, Call. Ond ei reid yn yr Discord. Ond, good win yma. Play of the game. Hey, Ambrose, play the game. Yes, Bill! Dwi'n mwyn cofio cael multi-kill. Oh, yeah. She's trying diva, and she's there. Oh, yeah. Eto, fath o'n eisiau dweud, ie, sbio turret oedd o'n i gyd, ie. Yeah. Nice. Yes. Ie, dwi'n hwn i gem ola fi, man. Cole Burton, os i'n y Discord yn chwarae, na i'n negas i chdi, o'n i, dwi'n bod yn angen tîm yn chwarae, de. A mynd i'r World Championships. Ooh, you've got 20 experience points. 20% experience group bonus. Oh, nice. Oh. Oh, good. Ond ia, hwnna di gem... Cyn i fi fynd, ac o lootbox fi. Yeah. Besi mewn o loot. Yn byd. Na, mae gen i fi cybers. Yn byd. Ah. Oh well. Yeah. Cole Burton, sy'n y Discord ar y siawt yn yr eid bideo. Fel arall, yeah. Heddiw dechrau'r daith o'n i ni fod yn Overwatch Champions. Yeah. Dwi'n meddwl gallu... Ydyn ni'n gallu gweld career profile ni am heddiw. All modes. Na, dwi'n... Statistics, na. All heroes, all modes. Dwi'n mynd dall y bit yma. Oce, heddiw. Heddiw, ydyn ni cael... Ys feint ydyn ni'n chwarae? Dipyn do. Yeah. Reset every patch on, okay. Reset every patch? O, dwi'n meddwl statistics, yeah. Heck yeah, you supposed to be on. Yeah. Heck yeah, dudes, fi di'n cael tîm yn chwarae. Oh my god, ti'n gallu gwatcha games? Gallu go, oh, ti? Oh, neat. Gallu dweud, dyn ni'n top Overwatch players. Os ti'n mynd i Overwatch, de? Oh my god. Os ti'n mynd i career profile, de? Di replays, de? Ti'n cael 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ti'n cael 10 previous matches, chdi? Ah. Nice. Dyna dda i ni... Mae hynna'n cool. Mae hynna'n cool ar y teg. Yeah. Ond, yeah. Rhywun sy'n eisiau joinio yn chwarae sy'n i'ch fyny. Ond e-sport, ond professionals only. Dim yn cael hwyl yn y gema, da ni'n diseidio. It's all about bod yn World Champions. Dwi'n meddwl oen a fi ar un wavelength yna. Go big or go home. Ond, yeah. Na, dwi'n gorffen y stream yma, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl overwatched out. Ond, yeah. Diolch oed yn joinio fi. Ond, yeah, wedi bod yn hwyl. Yeah. Os oes isa, dwi am chwarae Alpaca dating sim efo Dydsi. Ia, Dydsi. O, dwi'n da ddim o Dydsi efo Dol Badarn. A dwi'n meddwl, oen chdi am joinio ni hwnna ddech. Na, dim dead weight yn Overwatch. Cos dwi'n y tîm yn barod, a fi ydy'r dead weight, so... Yeah. Oce. Dwi am... Dydsi, os ti eisiau chwarae Alpaca dating sim efo fi, croeso chdi'n neud hefyd. Dwi'n poenio hwnna, cos dwi'n meddwl bod hwnna'n boozy stream, a ie, gwneud.
Dwi di cael gos ydyn nhw fo, dwi'n meddwl fod yn torri'n UTOS. So, gawn ni weld. Ond, gawn ni weld, ie. Ond, fel arall, ewel chi ar gyfer... Dwi'n meddwl sy'n nesaf ddau'n streamio, fyddai'n streamio Overwatch 2. So, yes. Dych ymlaen. Iawn te, diolch yn fawr oen. Nos da, pawb. Sta. Chwarae sexy music fi. O, ti'n meddwl angen sbi... Di dweud beth o'n oen? Be fi? O, diolch yn drefn. O'n i'n fawr disgod fi ddim yn gweithio. Mae o. Champion, oce. Iawn, ta-ra. Ta-ra.